Premium-liiga 26. voor õige pea siin vast avatud Hiiu staadionil algamas Nõmme Kalju versus Paide linna meeskond. Mis siin salata, 4 vooru võitu järgemööda on meile siia alla tulnud, täna võimalik teha 5-5 ja õige pea peale tänast mängu läheme tegelikult ka 2 nädalat kestvale koondise pausile, kus siis 3 meie mängumeest minemas Eesti koondisse ja 2 mängumeest siis Kambe koondisesse. Ootuseravus on suur, Hiiu staadion on ilus, oma vanas eas headuses ja tegelikult veel paremaks ka läinud, sellepärast et muru on uus, taristu on uus. Taamal käivad veel mänguvälised laulud ja muud fännide jaoks tehtavad rõõmutegevused, nii et jah, pulss on kõrgel ja ootuseravus on suur. 1. september ja suurepärane jalgpalliõhtu on algamas. Tšau! Well done, Cisse, well done. National team, huh? Maasikas! Pall, Ennu! Go, on we go. Well done. Kijk.
He's done, guys. Come on, well done, well done. 54 minutes, 55 minutes more like this, with this attitude, with this energy. It's far from fucking over, it's fucking football. If we are not careful, anything can happen. Keep it, everything is under control at the moment. If you continue like this, everything will be under control. Don't drop the level, don't drop down with the energy, everything is fine. He's going to Dima immediately start to run here. Michael, you can go higher. Patrick, stay here, okay? Okay. To Gerdo, then he will play. Gerdo, then you try to find him or Michael, okay? Someone goal kick with the Julius on back pass. Time now. Okay? Speak, Patrick. Ma ei lähe niikuinii. Aga kui minnakse pressi, sa lähed iga ikka. Ma ei, ma Kes signaali annab? Eesi, guys, come on, let's go. nüüd minu seda kinni panna, sa võid ise lasta selle. Ma saan aru. Level with the ball. Maximum 1 meter. Then you can score. If you run here, it's very difficult to score. Now it's second time. Esimene värav siis, number 79, Pavel! Võta ise, tee! Teine värav on Nõmme Kaljule. Neljas väravautoriks Alex Mattias Tamm. Abdulaziz Cisse, 4-2 win here in Hiiu Stadium today, with you scoring 2 of the 4 goals. How do you feel after this game has just ended? I feel great, good. I'm very happy with the team and myself. Before I came here, as I said it to the fans, came here to help the team, to do my best and score goals to make the team proud and get the team trophies. So I'm very happy to be here and great game. Good job. Yeah. Good job. And with you having scored in the last 11 games 6 times plus 3 assists, you have now been called up to the Gambian national team as well. What does this mean to you? It's a very great special, very great special thing for me and a motivation for me. I'm very excited to be there and to help my nation too. Hey, thank you very much, Cisse. Best of luck. Spordidirektor Gert Kams, oleme tagasi Hiiu staadionil, kus on kuulsaks sisse lauldud sõnad nagu hei, hei, Kams on, jätan lause lõpetamata. Mis tunne tagasi olla on? Just enne mängu vaatasin, käisin siin väljakul tegelikult. Ma pean ütlema, et kõikidest nendest mängudest, mis ma enda karjääri jooksul Hiiul mängisin, oli alati siin väga hea atmosfäär. Külalisena oli alati siia raske tulla, aga ma arvan, et me vahepealses perioodis, kus Nõmme Kalju tegelikult siin Hiiul ei mänginud, me kaotasime väga palju. Täna siin samas 4-2 võit Kalju enda üle.
Sisselt 2 väravat tiimilt, imeilus esitus. Kuidas sul tunne spordidirektorina seda kõike vaadata? 3 punkti oli siin täna kõige tähtsam. Ma arvan, et pooled 3-0 poole jutud olid sellised, et see mäng ei ole läbi ja tegelikult mina iseenesest lõpuni rahule ei jää, et ma poolel ütlesin ka, et me peame 0 taga hoidma ja ei lase siin asjadel närviliseks minna. Tegelikult ei läinud ka, aga ikkagi taga 0 on alati kindlam kui 2. 5 võitu viimasest 5 mängust ja 15 punkti tabelis. Vahed on väikesed, võimalused tulla hooaja lõpus teisele kohale on jällegi kõik iseenda käes. Küll aga läheme praegu koondise pausile ära, 3 meest Eesti koondisse, 2 meest Kambja koondisesse. Läheb päris kihvtiks ära see asi meil siin koondise radadel ka. Jah, jätsid mainimata, et meil lähevad 3 meest U21 ka, et nad on selle auga välja teeninud ja nad on sellega välja teeninud, mida nad väljakul on näidanud, et Jari on varem ju Kambja koondises olnud, aga siis ei sai nüüd kohe kutse. Robi, Patrik ja Maicel A-koondise mehed, ja pluss veel siis U21 poisid, et tegelikult väga kihvt. Et juba, aitäh sulle, Gert! Big congratulations from my side. They won all the games here since they came back to this stadium. This is their first loss. And I would say until last 10 minutes we did it pretty fucking convincingly. I'm mad on me a little bit because I need to find a way how we're gonna win these big games. More playing like we want to play. But for me, my logic was today we needed 3 points. Taking into account the state on the table and the way that we win, we are now very close to them, to Flora. Now it's last 10 games. It's on. We are all on very close, and I'm fucking sure that we'll be second in the end. Big congratulations to you. I'm very proud of this team, on the attitude that you have. You go to deserve break. You kept your promise. You gave everything, and now it's turned to me. 7 days off. Enjoy, guys. One more thing, guys, go to national team, good luck. Make us proud, represent us proudly, individually and to our club. Okay, bravo.